Hello guys! Welcome back to my channel, Ems Pisaya. Karon na may challenge sa akong igsuon. Ang title ani nga challenge is Whisper Challenge. So, time start now. Panang kilon. Panang kilon. Batang ginyo. Panang kilon. Batang iyoy. Pas. Next. Iring kabang. Tinapa. Iring ka bang ka. Iring ka bang. Tinabal. Pas. Next. Limukun. Limokon. Correct. Next. Humba labas. Ha? Humba labas. Labas. Oh, correct. Next. Lantay Hills. Ha? Lantay Hills. Iliterit. Pana. Time. Aeroplano. Aeroplano. Very good. Umbrella. Ha? Umbrella. Umbrella. December. Airplane. Aeroplano. December. December. Electric pan. December. Pas. August. Ha? August. Nukos. August. Ha? August. Lubos. August. Ibos. Bus. Max. Bus. Max. Bus. Pas. Bus. Na. Suman pilit. Suman pilit. Correct. Next. Sunoy. Sunoy. Sunog. Sunoy. Ha? Sunoy. Sungkit. Sunoy. Nonoy. Hindi. Sunoy. Ha? Sunoy. Sonoy. Oh, correct. Next. Lantay Hills. Tiger. Lantay Hills. Tatay. Lantay Hills. Ha? Lantay Hills. Kachalis. Kachalis. Lantay Hills. Ha? Lantay Hills. Daldalis. Time na. Altia Mare. Ha? Altia Mare. Alteber. Altia Mare. Altia. Altia Mare. Ha? Altia Mare. Tibir. Cesar. Ha? Cesar. Cesar. Oh, very good. Bus. Ha? Bus. Pas. Bus. Bus. Pas. Vicente. Ha? Vicente. Vicente. August. Huh? December. Sepal. December. Seven. Macam December. Wala. Kumana? Last round. Round 3. Now, panangkilon. Panangkilon. Batang. Panangkilon. Masadig. Madasigon. Oh, Panangkilon. Masaligon. Pasaligan. Sama. Panangkilon. Masaligon. Masaligan. Kasaligan. Pas. Turin. Irong puti. Ha?
Irong puti. Ha? Irong puti. Bote. Helicopter. Layo. Sabay. I. Ansa, helicopter. Irong puti. Ha? Irong puti. Ha? Irong puti. Irong buang. Irong puti. Ha? Irong puti. Irong puti. Correct. Oh. Sunod. Kam Notebook. tubo? Notebook. Ha? Notebook. Tulbo? Notebook. Budbud? Notebook. Pas. Bus. Bas? Ah. Book. Ha? Book. Boy. Book. Po. Book. Bol. Come on. Pugo, pugo. Book. Bohol. Book. Book. December. Sigbin. Gansa. December. Sipir. December. Ha? December. Ha? December. Sigbin. 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 Wala yun. So, hello guys. Thank you so much for watching.